салом тамошобинони азиз ва алоқамандону дӯстдорони варзиш. ташкили бозиҳои шавқовар дар фасли тафсони тобистон аз муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон идома дорад. ёдовар мешавем ки барномаи матин бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри душанбе ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри душанбе таҳия мегардад. ногуфта намонад ки шартҳои барномаи имрӯзаи матин дар шакли даставӣ сурат мегирад. маслиҳат медиҳем моро муддати ҳамроҳӣ кунед, чунки дар пеш шуморо бозиҳои ҷолибу шавқоваре мунтазир аст. дӯстони азиз, қабл аз оғози шартҳои барномаи матин шуморо бо дастаҳо широс мекунем. дастаи якум бошад ваҳдат ном дорад. дастаи дуюм бошад сомон ном гирифтааст. ва дастаи сеюм бошад истиқлол ном дорад. тамошобинони азиз, инак мегузарем ба муаррифии ҳайати ҳакамон. устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ қамариддин ҷалилов. устоди варзиши ҷумҳурии тоҷикистон, довари дараҷаи ҷумҳуриявӣ алишер каримов. тамошобинони азиз, шартҳои барномаи имрӯза аз шумораҳои гузашта каме тафовут дорад. дар шарти шиноварӣ дастаҳо амалро ба таври алоҳидагӣ иҷро мекунанд. яъне дастае ки ҳарчи зудтар бо суръати баланд ба хати марра мерасад, ғолиби шарт дониста мешавад. ногуфта намонад ки масофа 25 метрро ташкил медиҳад. дӯстони азиз, бо уштаки довар шарти аввали барнома оғоз гардид. мо мебинем ки иштирокчиёни дастаи ваҳдат бо суръати баланд шино карда ба хати марра наздик шуда истодаанд. ва ногуфта намонад ки аз 3 нафар иштирокчиён бояд ҳар яки онҳо баробар шино намоянд. зеро ҳама барои як кас барои ҳама ин шиёри доимии дастаҳо мебошад. тамошобинони азиз, чуноне маълум аст, шарти аввали барнома шиноварӣ аз рӯи даставӣ аст ки шиёри доимии дастаҳо як кас барои ҳама барои як кас аст. ва дар ин шарт дастаи ваҳдат мубориза бурда шартро дар муддати 30-10 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи сомон. дӯстони азиз, инак маҳорату истеъдоди варзишгарони дастаи сомонро мебинем ки назар ба рақибони худ чӣ гуна дар ин шарт ҳунарнамоӣ мекунанд. бори дигар ёдрас мешавем ки аз 3 нафар варзишгарон 2 нафари онҳо агар ба хати марра аввалин шуда бирастанд, сеюмини онҳо аз хати марра дур бошад, вақт манъ карда намешавад. то агар иштирокчи охирин ба хати марра нарасад, ғолиб муайян карда намешавад. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки мушоҳида намудед, дастаи сомон ҳам хеле хуб ҳунарнамоӣ кард ва ҳамин тавр шартро дар муддати 31-34 сония иҷро намуд. навбати дастаи истиқлол фаро расид. тамошобинони азиз, дастаи истиқлолро мебинем ки чӣ гуна шино мекунанд. мо мебинем ки онҳо ба дигар самт рафта истодаанд, яъне онҳо мувозинати худро каме гум карданд. ҳеҷ боке надорад. мебинем ки иштирокчи аввалини дастаи истиқлол хеле хуб ҳунарнамоӣ карда истодааст, хеле хуб шиноварӣ карда истодааст. аҳсан мегӯем. акнун охирин варзишгари даста мондааст. зудтар бошед, зудтар бошед. тамошобинони азиз, шарти аввали барномаи матин санҷидани маҳорати шиноварии варзишгарон буд. дастаи истиқлол бошад, шартро дар муддати 33-22 сония иҷро намуд. дар ин шарт дастаи ваҳдат аз ҳама хубтар, чолоктар ва ҳушёртар буданд. аз ҳамин сабаб дар ин шарт ғолибияти софро ба даст оварданд.
шарти аввали барномаро дастаи ваҳдат хубтару беҳтар иҷро кард ва аввалин шуда соҳиби 10 хол гардид. Тими Сомон бо 9 имтиёз мақоми дуюмро ишғол намуд. Тими Истиқлол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. ташкили бозиҳои шавқовар аз муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон идома дорад. дӯстони азиз, расидем ба шарти дуюми барнома. Шарти навбатӣ баромадан ба батут мебошад ки баландии ана ҳамин батут 4 метрро ташкил медиҳад ва варзишгарон ба воситаи арғамчин ба баландӣ мебароянд. ногуфта намонад ки ғолиб аз рӯи вақт муайян карда мешавад. тамошобинони азиз, шарти навбатӣ оғоз гардид. акнун мебинем ки варзишгарон ба воситаи ана ҳамин арғамчин ба баландӣ мебароянд. ин се нафар варзишгарон аз дастаи ваҳдат ҳастанд. мо мебинем ки ду нафари онҳо аллакай шартро иҷро намуданд, як нафари онҳо мондааст. уро зарур аст ки варзишгари охирин ҳарчи зудтар ба хати марра бирасад, зеро вақт сипарӣ шуда истодааст. дӯстони азиз, дастаи ваҳдат шарти батутро дар муддати 25 сония иҷро намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба истеъдоди дастаи Сомон. дастаи Сомон ба шарти барнома пардохт. акнун мебинем ки ду нафар варзишгари онҳо аллакай ба баландӣ баромада истоданд. сеюмин нафари онҳо меафтад. боз як нафари варзишгари онҳо афтид, вале боз кӯшиш намуд ки шартро идома бидиҳад. аҳсан мегӯем. бинед ки хело бо суръати баланд амали мазкурро иҷро намуда истоданд. тамошобинони азиз, аз ҳайати даста аввалин варзишгар ба хати марра бирасад, вақт ҳисоб карда намешавад. танҳо дар он ҳолате ки варзишгари охирин ба хати марра мерасад, вақт муайян карда мешавад. дастаи Сомон бошад шартро дар муддати 26.28 сония иҷро намуданд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Истиқлол. тамошобинони азиз, варзишгарони дастаи Истиқлол аллакай шартро шурӯъ намуданд. акнун мебинем ки чӣ гуна онҳо аз зуда иҷрои шарт мебароянд. ду нафари онҳо хело фаъол ҳастанд. аҳсан мегӯем. охирин варзишгар бошад, ҳоло ҳам ба баландӣ набаромадааст. ва дӯстони азиз, бори дигар ёдрас мешавем, то он вақте ки варзишгари охирин ба хати марра нарасад, вақт ҳисоб карда намешавад. тамошобинони азиз, дар шарти батут қобилияти ҷисмонии варзишгарон санҷида шуд. дастаи Истиқлол шартро дар муддати 25.44 сония иҷро намуд. чун дастаи ваҳдат амали мазкурро аз ҳама хубтару беҳтар иҷро намуд, ғолиби шарт дониста шуд. баъди интиҳоёбии шарти дуюми барнома, тими ваҳдат чун пештара садрнишин аст, дастаи Сомон дар хати дуюми ҷадвал мавқеъ гирифт. тими Истиқлол ба сегонаи беҳтаринҳо шомил шуд. тамошобинони азиз, расидем ба шарти сеюми барнома. дар шарти навбатӣ ҳам қобилияти ҷисмонӣ ва ҳам ҳунари шиноварии варзишгарон санҷида мешавад. сараввал дастаҳо бо қувваи даст аз ана ҳамин таноб ҳаракат мекунанд ва сипас шино карда ба ҷои муайян шуда меоянд ва албатта ғолибро вақт муайян месозад. тамошобинони азиз, шарти навбатӣ оғоз гардид. узви дастаи ваҳдат ином Пиров аст ки нахустин шуда ин амалро иҷро карда истодааст, яъне бо қувваи даст аз таноб ҳаракат карда гузашта истодааст. хуб мебинем ки чӣ гуна ин мушкилиҳоро пушти сар менамояд. аз ҳама лаҳзае ки барои ҳар як варзишгар гузаштан мушкил аст, ана ҳамин нуқтае мебошад ки ба сару рӯи онҳо об пошида мешавад ки гузаштани онҳоро мушкил месозад. аҳсан мегӯем ки Пиров ином ин мушкилиро ба хубӣ
پشت سر نمود. اکنون دیگر ورزشکاری دسته وحدت اسلام زیویف آمادگی می‌بیند و سپس شرط را ادامه می‌دهد. تماشابینان عزیز، بار دیگر خاطررسان می‌کنیم که برنامه متین با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران منظور شما گردیده شده است. اینک می‌بینیم که ورزشکاری دوم دسته وحدت است. این ورزشکار هم به خوبی این شرط را اجرا نمود. احسن میگوییم. می‌بینیم که از اون طرف شنا کرده به جای معین شده می‌آید. سعید جان نبیف عضو دسته وحدت نیز شرط را ادامه می‌دهد. سعید جان نبیف یکی از ورزشکاران بهترین میباشد که چند قبل در جمهوری قزاقستان در مسابقات بین المللی از روی نمودی گشتین طرز آزاد چمپیون شد، یعنی قهرمان شد. شأن و شرف کشور رو بلند برداشت. احسن میگوییم با او و میبینیم که اکنون امروز در شرط‌های برنامه امروزه متین خیلی فعال است. در حالتی که سعید جان نبیف هم تواند به مانندی همدسته هایش شرط رو تا آخر اجرا نماید، فکر میکنم امتیاز بلند رو به دست میارند. کمی دیگر مونده است، کوشش نمایید. باید ورزشگر در هر یک مشکلی که سر راه او میشود رو افتاده نشود، باید با یک اراده قوی شرط رو اجرا نموده. احسن میگویم با سعید جان نبیف که به نهایت شرط رو خوب اجرا نمود و میبینیم که دسته وحدت از روده اجرای شرط به خوبی برآمد. احسن میگویم. تماشابینان عزیز، چطوری که مشاهده نمودیم، هیئت دسته وحدت به نهایت زیرک و هوشیار و فعال بودند که هر یک آنها شرط رو به خوبی اجرا نمودند. اجرای شرط آنها 3 دقیقه و 12 ثانیه رو تشکیل نمود. توجه میکنیم به مهارت دسته سامان. بینندگان عزیز، ورزشکاران دسته سامان اکنون شرط رو اجرا میکنند. این عضو دسته سامان است، دمیر برهانوف که شرط رو اجرا کرده شده است. این ورزشگر هم در نمود گوشتنی طرز آزاد مشق و تمرین میکند و در مسابقه های شهری و جمهوریتی نیز اشتراک فعالانه کرده است و امروز میبینیم که در برنامه متین چگونه در شرط نوبتی هنرنمایی میکند، تا کدام اندازه میتواند که از روده اجرای شرط به خوبی برآید. ما میبینیم که از همه لحظه مهم که به سر روی این ورزشگر آب پاشیده میشود، به نهایت مشکل است از این نقطه گذشتن. ما میبینیم که سرعت دمیر برهانوف به نهایت پس از نه همینطور افتید، از تناب افتید. این هم دوستان عزیز امتیازی دسته رو کم میکند. از این دو ورزشکاران دسته سامان رو ضرور است که باید هر یک آنها استوارانه از روده اجرای شرط به خوبی برآیند، در هر یک شهر استوار باشند، موقع خود را باز هم مستحکم نمایند. البته دوستان عزیز، این ورزش است، ورزش برد دارد، باخت دارد و هر یکی شما را تماشابینان عزیز به ورزش تلقین می‌نماییم. خصوصا در فصل تفسان تابستان میتوانید که به شناوری مشغول شوید، میتوانید به این مرکز خدمت رسانی آبشاران آمده و
намудҳои гуногуни обии варзишӣ машғул шавед. аҳсан мегӯем ба муҳаммад мавлонов узви дастаи сомон ки шартро то охир иҷро намуд. акнун сеюмин варзишгари даста муслим аст. ин хуб мебинем ки муслим чӣ гуна шарҳро иҷро мекунад. албатта тамошобинони азиз, наврасону ҷавонон ҳар қадар солим бошанд, давлат ва миллат низ ҳамон андоза нерӯманд мегарданд. аз ин рӯ ҳар як сокини ҷумҳуриро зарур аст ки ҳатман ба варзиш машғул шаванд. ва мебинем тамошобинони азиз, муслим низ аз дастаи сомон низ дигар натавонист то охир шартро иҷро намояд, боз пас мегардад ба ҷои муайян шуда. тамошобинони азиз, чӣ тавре ки шоҳиди он гаштем, варзишгарони дастаи сомон ба хатогиҳои зиёд роҳ доданд ки фикр мекунем ин хатогиҳо аз мадди назари ҳайати ҳакамон дур нахоҳад монд. ҳамин тавр иҷрои шарти онҳо 3 дақиқаву 16 сонияро ташкил намуд. таваҷҷӯҳ мекунем ба маҳорати дастаи Истиқлол. инак дӯстони азиз, варзишгари якуми дастаи Истиқлол ба шарти барнома пардохт. аҳсан мегӯем, бинед ки хело шартро ба хубӣ иҷро намуд, ба осонӣ ҳатто шартро иҷро карда. аҳсан мегӯем ба ин варзишгар. инак дуюмин варзишгари даста шартро идома медиҳад. ин варзишгарон дар федератсияи ғайрикасбии унифайд машқу тамрин мекунанд. дастпарварони ин федератсия ҳастанд ки борҳо дар мусобиқаҳои шаҳриву ҷумҳуриявӣ низ хело хуб баромад карданд, ҷойҳои намоёнро сазовор шуданд. мебинем ки дӯстони азиз, албатта ва бинед ки дар ин ҷо варзишгар аз таноб афтид, дигар ана ҳамун хумову нерӯи даст намонда буд ки то охир шартро иҷро намояд. ҳеҷ боке надорад. сеюмин варзишгар шартро идома медиҳад. тамошобинони азиз, албатта дар ин шаҳр варзишгарон бо ана ҳамин қувваву нерӯи даст аз таноб ҳаракат мекунанд ки танҳо дар ин шаҳр ана ҳамин қувваву нерӯи даст нақши муҳимро мебозад. мебинем ки ба сар рӯяш об пошида мешавад. аз ин нуқтаи мушкил ба хубӣ гузашт. офарин мегӯем. аз ин даста танҳо як варзишгар афтиду халос. аҳсан мегӯем. тамошобинони азиз, дастаи Истиқлол шартро дар муддати 2 дақиқаву 36 сония иҷро намуд. аз сабабе ки варзишгарони дастаи Ваҳдат шартро бехатогӣ иҷро намуданд, ғолиби шарт дониста шуданд. пас аз анҷом ёфтани шарти сеюм, дастаи Ваҳдат шумораи холҳояшро ба 3 адад расонид. тими Истиқлол бо 4 хол камтар дар зинаи дуюм қарор гирифт. дастаи Сомон соҳиби 24 имтиёз аст.
тамошобинони азиз, расидем ба шарти чоруми барнома. шарти навбатӣ шиноварӣ бо таҷҳизоти махсуси ёрирасон мебошад, ки дар шакли эстафета сурат мегирад ва аллакай аз дастаҳо як нафари варзишгарон омода ҳастанд, ки шартро шурӯъ намоянд. беҳтараш таваҷҷӯҳ мекунем ба ин шарт. тамошобинони азиз, бо ишораи довар аллакай варзишгарон шартро шурӯъ намуданд. мебинем, ки аз дастаи Истиқлол Пиров Азиз пешсаф аст. акнун мебинем, ки аз дастаи Ваҳдат Пиров Ином дуюмин шуда ҳаракат карда истодааст. аз дастаи Сомон бошад Дамир Бурҳонов. масофааш аз рақибон хело дуртар аст. хуб мебинем, ки дӯстони азиз, ду нафар варзишгарони дастаҳо рақобати ҷиддӣ карда истоданд. ҳасан мегӯем ба ду нафар варзишгарони дастаи Истиқлол ва Ваҳдат, ки пешсафиро аз даст надода кӯшиш карда истоданд, ки яке аз дигаре хубтару беҳтар шино кунад. Дамир Бурҳонов ҳам низ акнун мебинем кӯшиш карда истодааст. кӯшишҳои ӯ аллакай акнун ба назар мерасад. хуб мебинем, ки варзишгари дастаи Истиқлол аллакай ба хати марра наздик шуда истодааст. акнун мебинем, ки варзишгари дастаи Истиқлол шартро идома медиҳад. ду нафар варзишгарони дигар дастаҳо аз дастаҳои Ваҳдат ва Сомон низ шартро идома медиҳанд. варзишгари дастаи Ваҳдатро мебинем, ки аз таҷҳизоти ёрирасон афтиб айни ҳол бошад. варзишгари дастаи Истиқлол аз рақибони худ пешсаф аст. тамошобинони азиз, бори дигар ёдрас мешавем, ки барномаи матнро бо дастгирии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе ва раёсати кор бо ҷавонон ва варзиши шаҳри Душанбе аз муассисаи давлатии маркази хизматрасонии обшорон манзури шумо гардонида истодаем. ва нукта намонад, ки дар барномаи имрӯза варзишгарони федератсияҳои мухталифи ҷумҳурӣ миёни ҳам сабқат карда истоданд. дар ин фасли тафсони тобистон дар дарёҳо, дар кӯлҳо бояд беназорат шиноварӣ накунанд. онҳоро зарур аст, ки бояд ба ин гуна марказҳои дилхушӣ, ба ин гуна марказҳое, ки барои шиноварӣ хело мусоид аст, онҳо бояд ба ин макон омада ба шиноварӣ машғул шаванд. дар баробари шиноварӣ боз метавонанд, ки баъз дигар бозиҳои гуногуни варзишӣ вақти худро сипарӣ намоянд. ва дӯстони азиз, бори дигар таъкид мекунем, ки дар баробари истироҳату фароғат намудан ҳар яки моро зарур аст, ки бояд ин маконро тозаю озода нигоҳ дорем. акнун дӯстони азиз, аз ду даста варзишгарон иваз шуданд. сеюмин варзишгароне ҳастанд, ки шино карда бо анамун таҷҳизоти махсуси ёрирасон шартро иҷро карда истоданд. ҳасан мегӯем.
شونازر زوده از دسته استقلال اولین شده شرط رو اجرا کرده ایستاده است. دوستان عزیز، البته در این گونه مکان زیبا استراحت و فراغت نمودن، شناوری کردن عجب راحت است. فکر میکنم که برای هر یک شخص در این مکان زیبا شناوری کردن برای سلامتیش خیلی تاثیر خوب میرساند. و میبینیم که از دسته استقلال عبدالله اولین شده به خط مره رسید، یعنی غلبه دستش رو تامین نموده. احسن میگویم به عبدالله. سعید جان نبیف رو میبینیم که از دسته وحدت دویمین شده به خط مره نزدیک شده ایستاده است. ورزشگری دسته سومون رو میبینیم که سرعتش نه چند بلند است. مسلم رو میبینیم که از دسته سومون حالا هم به خط مره نرسیده است. مسلم رو ضرور است که باید هر چیز زودتر کوشش نماید، حداقل صورتش رو بلندتر نماید. بینید که تا اون درجه صورتش سوستر است که به خط مره نزدیک شدنش خیلی وقت زیاد رو گرفت. دوستان عزیز، شرط چهارم برنامه شناوری با تجهیزات مخصوصی یاری رسان بود که از میان دسته ها دسته استقلال اولین شده به خط مره رسید. در شرط چهارم هم به مثل پیشین دسته وحدت صدرنشین است. تیم استقلال دارای 36 امتیاز بوده، دسته سومون 32 خال را در اختیار دارد. تماشابینان عزیز، شرط پنجم برنامه ترامپولین نام دارد که ورزشگران از بلندی 20 متر با سرعت بلند به پایان فرآمده بعداً شنا کرده به نقطه معین شده میرسند. نکته نماند که دسته ها شرط رو به طور علایدوی اجرا میکنند. تماشابینان عزیز، با اشتراک داور ورزشگران الکی شرط رو شروع نمودند. ورزشگران دسته وحدت است که اولین شده شرط رو اجرا نموده شدند. میبینیم که هر سه نفر این دسته با سرعت بلند برابر شنا کرده به نقطه معین شده میرسند. احسن میگوییم. تماشابینان عزیز، ورزشگران دسته وحدت شرط رو در مدت 24 و 56 ثانیه اجرا نمودند. نوبت دسته سومون فرا رسید. اینک ورزشگران دسته سومون رو میبینیم که با سرعت بلند از بلندی 20 متر به پایان میفرایند. احسن میگوییم. و میبینیم که چگونه در درون آب شنا میکنند. اونها رو ضرور است که باز با سرعت بلند شنا کنند. زودتر باشید، زودتر باشید. وقت سپری شده است، از غالب از روی وقت معین میگردد. سومین ورزشگر دیگر مونده، زودتر باشید. اجرای شرط دسته سومون 27 و 168 ثانیه رو تشکیل نمود. نوبت دسته استقلال فرا رسید. اینک ورزشگران دسته استقلال رو میبینیم که چگونه شرط رو اجرا میکنند. در شرط قبلی آنها
غالب آمده بودند. آیا میتوانند که نتیجه قبلی را در این شرط هم تکرار نمایند؟ دوستان عزیز، دسته استقلال شرط را در مدت 21 و 153 ثانیه اجرا نمود و همینطور در این شرط غالبیت صاف را به دست آورد. баъди интиҳоёбии шарти панҷум дастаи ваҳдат бо 48 хол пешсаф аст. тими истиқлол бо 2 хол камтар дар хатти дуюми ҷадвал мавқеъ гирифт. дастаи сомон бо 40 имтиёз ҷойи сеюмро аз они худ кард. دوستان عزیز، رفتیم به شرط ششم برنامه. شرط نوبتی گذشتن از مانع ها می باشد. بهترش توجه میکنیم به این شرط. دوستان عزیز، شرط نوبتی هم آغاز گردید. شرط نهایی برنامه است. و میبینیم که از دسته وحدت شرط رو اجرا کرده شدند. اینک برجگر نوبتی رو میبینیم. دوستان عزیز، البته وقت سپری شده ایستاده است. غالب از روی وقت معین میگردد. سعید جان نبیف رو میبینیم که چگونه شرط رو اجرا میکند. دسته وحدت شرط رو در مدت 50 ثانیه اجرا نمود. توجه میکنیم به مهارت دسته سومون. اینک دسته سومون رو میبینیم که چگونه شرط رو اجرا میکنند. دوستان عزیز، بار دیگر یادرس میشویم که برنامه متین با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران منظور شما گردیده شده است. این دسته سامان است که شرط رو اجرا نموده شدند. دومین ورزشگر دسته است که به خط مرا نزدیک شده ایستاده است. اینک ورزشگر نهایی رو میبینیم. در مدت چند ثانیه شرط رو اجرا میکنند، به خط مرا میرسند. دسته سومون شرط رو در مدت 49 و 182 ثانیه اجرا نمود. نوبت دسته استقلال فرو رسید. اینک با اشتراک داور نخستین ورزشگر دسته استقلال به شرط برنامه پرداخت. ببینیم که این شرط حل کننده است. ورزشگران را ضرور است که تمام قوا و نیروی خود را محض در همین شرط صرف نمایند، زیرا این شرط حل کننده است. پس از انجام این شرط غالب و جایزه‌داران برنامه معین می‌گردند. ورزشگران دسته استقلال در شرط‌های آخری برنامه خیلی فعال هستند. و می‌بینیم که ورزشگر نهایی برنامه در مدت چند ثانیه به خط مرا میرسد. زودتر باشید. البته از مانع‌های گذشتن مشکل است، زیرا به سر روی آنها آب پاشیده می‌شود. احسن میگوییم. دسته استقلال شرط را در مدت 41 و 147 ثانیه اجرا نمود و همینطور در این شرط غالبیت صاف را به دست آورد. дар шарти ҳалкунанда тағйирот ба назар расид. акнун дастаи истиқлол ба садри ҷадвал баромад. тими ваҳдат бо 1 хол камтар мақоми дуюмро соҳиб шуд. дастаи сомон дар хатти сеюми ҷадвал қарор гирифт. тамошобинони азиз, пас аз اجرای شرط‌های برنامه متین غالب و جایزه‌داران معین گردید. زینه سومی برنامه متین را دسته سومون کسب نمود. احسن میگویم به ورزشگران دسته سومون که توانستند با کوشش‌های زیاد مقام افتخاری را از آن
خود نماید. احسن میگوییم. و نکته نموند که از جانب ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه مدال و افتخار ها سپاریده می شود. مهم جا گرفتن است، مهم در برنامه اشتراک کردن است. به هر حال ما جای سوم را گرفتیم، خیلی خرسندیم. مرکز آبشاران به ما به نهایت پسند آمد. من یکم بار است که به اینجا می آیم. میخواهم که همه همسالا هم بیایند در اینجا شناوری را یاد گیرم. میخواهم با گوشتینگ طرز آزاد چمپیون شوم. مقام دوم را باشد دسته وحدت کسب نمود. آفرین میگویم به ورزشگران دسته وحدت که در برابر دیگر رقیبان خود آنها هم به نهایت چست و چالاک بودند، کوشش‌های زیاد نمودند و توانستند که زینه دوم را از آن خود نماید. آفرین میگویم. هدف ما جای اول شدن بود، ولی متاسفانه ما جای دوم را گرفتیم، چون که در سه شرط آخر کمتر سوز برآمد کرده. مرکز آبشاران خیلی به ما معقول شد و در اینجا بازی‌های شوق‌آور گذراندیم. استراحت کردیم، راحت کردیم و من می‌خواهم که در آینده در گوشه طرز آزاد مشق‌ها را زیاد کرده هم خیلی برنامه‌ها را آمده جای اول را گیرم. دوستان عزیز، طبق نتیجه گیری هیئت حکمان غالب برنامه امروزه متین دسته استقلال گردید. احسن میگویم با این ورزشگران دسته که در هر یک شرط برنامه امروزه متین به نهایت با تمام قوا و نیروی خود هنرنمایی کردند، کوشش نمودند که شعار دائمی خود رو، یعنی یک کس برای همه برای یک کس رو به کار برند و در آخر توانستند که به مقصد اصلی خیش برسند. احسن میگوییم. من از آن خرسندم که نام دسته ما استقلال نام دارد و ما در این برنامه متین جای اول را گرفتیم. ما از خودمون باوری داشتیم که جای اول را میگیریم و در این برنامه متین ما جای اول را کوشش کرده گرفتیم. ما هر تابستان به مرکز آبشاران آمده آببازی را یاد میگیریم. ما با همسالان خودمون میگوییم که بیهوده‌گردی نکنند و در تعطیل تابستانه به هر مرکزها رفته شناوری و مشق‌ها را یاد گیرند. می‌خواهیم که در مسابقه‌های بین‌المللی و آسیا اشتراک کرده جای‌های اول را اشغال نماییم. تماشابینان عزیز، این بود برنامه متین که با دستگیری مقامات اجرایی حکومت دولتی شهر دوشنبه و ریاست کار با جوانان و ورزش شهر دوشنبه از مؤسسه دولتی مرکز خدمت رسانی آبشاران منظور شما گردید. اطمینان کامل داریم که برنامه امروزه به شما نیز پسند آمد. خیر تا برنامه آینده.